21 چلی 2025 سهشنبه بروکسل ساعت 12 آمده 14 امن نوچه نو روژه پیشکش بیکن لپیشجن سر نوچه ما پاریزیان جبو دیتنا ریبرا پوسر لیدان کرن جقادا ناونتیوی بانگا جبو آزادی ریبرا پول کنسی اوروپا یاد کرن قصیده حشتاتن کشتن چاروا سایت هاتن امها کرن کمیته چاند و هنریا PKK باوی تیار ببیر آنی لدیجی داروی کنن ایران بانگا تکوشنه هفار هاته کرن دوباره دنباشکودارین هجم دست به برفریان و چین خواهده کن پاریزیران جبودیتنا ریبرا پوسر لیدان کرن پاریزیران بروی حکایا 3 سال جنگی زورکلی ابراهیم بیلمز امران امکچو سوزان اکی باج بکار بم وکیل خوی تجدید گیری ریبرا پو ببینن سر دوزگری کمریا بورسای و مدیریت گرتکا امرالیه دان پاریزیران هر وها جبودیتنا وکیلان خوی دن امرالی عمر هایری کنار حمیلی یلدرم و ویسا اکتاجی همان سر لیدان کرن داخوازه هفدیتنا پاریزیران و مالباتان بره کوپک ده آستان کرن بالا فرنشرین دولت ترک بمبیان لسیرین دبارین دولت ترک آداگی کرد بالا فرنشر بمبیان چارخاره سیرین یا کانتونا فرات دبارین گونده bir حسو یل همان باجار جیت توپاران کرن آگاین برفره لسر انجام ایریشه بدست نکتن جقادا ناو نتوی بانگاج بو آزادی ریبرا پول کنسی اوروپا تکرن شستونه کسایتن کو خالتا نوبل ورگرتن جبو آزادی ریبرا پو نامک جو کمیته وزیران کنسی اوروپا رمیساندن نامج سروک کمیته سروک وزیر لوکسامبورگ خاویر بتر راحت شاندن دنامه داد خوستن ریبرا پو کاربه تاول پارزه رو مالبات خو ببینه و داوی یجی به بردام دنامه دهات راگهانو کو ریبرا پو لگل شرط و مرجگیرانی 26 سالانجی دست شانکر کو اوج پیواژه که آشتیانه ر آماده او هات کوتن اف پیواژه جبو بداوی که راشل ترکیه او ماینده کرنا آشتی ل رشلتا ناوین کریتیکه حتی کو ریبرا پو آزاد نه چاره سر و آشتی پک نای دنامه ده باکلو کمیته وزیران کنسه اوروپا یاد کرن کو گاوین قانونی دیپلماتیک و سیاسی باویجه کسی مهر خو دانیم بن نامه خوسن ریبرا پو برای کو پک کار به مالبات پاریزرن خو ببینه و داوی جی به بردان ده همان دمده ج کمیته ته خوستن کو بکونا والده و تفگره Meclis Jinan ADPP ve Abdullah Öcalan Demirdes Azad ve Partiya DPP de 12 çile de haftemi kongre xo asayı pekani de 18 çile de ji yekemin civina mesajından ADPP hat pekani Meclis Jinan ADPP encamname civina xo eşkere kir u daxwaskir kureber Abdullah Öcalan Demirdes ve berdan Meclis Jinan gor şere cihani yasiyemin her diçel ruşlata navi kurd be ev şer bandorek neynil tevaye hereme u beteybeti Türkiye dike u krizeli Türkiye kur u vardır ki zihniyete kudüsü sala bustiyo ki de erişi mafi statüya gele kurt ger şerele hereme fırsat bine ve erişi statüya ve kev ve azad ya jinedike şura şejne ya rojava jale tevaya cihane ve vake heviya paşe rojan teditin le devlet atır koçetiyen ve yen paramiliter şura şagelan dikine arman çok kırkerin edike Reber Abdullah Öcalan demektir şekuledici van geçedanen peş دیتن و نرخاندران دکه دبنگی هوان قیران دجوار ده پرسکریکا کرد بینه وجبو چاره سری جی نقشریان پیش نیاز دکه جنان گود کو فرستا جنان یاکو bu paradigmaya azadi خوازیا دموکراتیک اکولوژیک پیشکتیه دکاره همو پرسکریک گوره چاره سر کرن اف بیواجیو که وجبو چاره سری پرسکریکا کرد یا نوخاتیه دست بیکرین گلک بنرخه دیو اف بنگاو جبو برجواندی شخصی و سیاسی نه فدا کرن مرجن آشتی هنه اگر اولکاریا ریبر Abdullah Öcalan ve misogerkirin ve berdan ve perskereka kurt ve çare serkirin AŞT'ye mayinde çevibe. Jinan gutku fikren Reber Abdullah Öcalan deriye AŞT u demokratik buna Türkiye ve Kiriye raydarım deslatariye ji femkirin kilida çare seriye Reber Abdullah Öcalan'e jibu vejid ve demildes u devlet demildes kave şemberba veje u deriye girtika teybet ya İmraliye veke.
قندیل ام گوشتکه به هستینه دست دجمن ده سیاست مدار کرد اتهم بارزانه ده پیوینک تلویزیون شانل 8 ده تکلداری رولا قندیل و روژاوا یاجبو گل کرد نرخاند کرد. من کردم اگر سریشم نمیه من کردم استاش علیم آلای سربرزی کرد لدستی قندیل دایه هر کاتک او آلای لقندیل هات خوار ایما ابینه گوشتی کی به حسک لدستی دشمنان هر کاتک کشروانان لروش آوای کردستان لدوری سدو لو شوینانی ترو کوبانی نمان ابینه گوشتی کی به حسک لدستی دشمنان سرفرازی بو من خاون بیرو باوری او فلسفه حزباتی قندیل نیم علام من دست ماچکری گریلا کانی قندیلم دستیان ماچکم دستی شروانانی روش آوا ماچکم بەڵام هەر خۆت گوتت هەندێک حزبێک بە دیاریکرای خۆت باش دەزانی ڕێگەی داوا بە سوپای بێگانە بێتە ناو وڵاتەکە بۆ شەڕی گەریلا و قندیل بکە بداخەوە کە گوتم من متهم ئەکرێم تاوانبار ئەکرێم کە من ئاسایشی کوردستان تێکم داوە بەڵام ئەو هێزە بەهاوکاری هەمان شوێن چیا جوانەکانی ئێمە تەسلیم کراوە بەڕێزم من ئەزانم ئەو قسانەی ئەڵێم ئێستا لەگەڵ جەنابەت باسەکەم من ئەبێ باجی ئەم قسانە بدەم بەڕابردوو شەروا بوویت باجی قسە و هەڵوێستی خۆت من پێم وایە هەمیشە باجیە و ئەم ڕاستگۆیەم داوە دوی مافی برز عبدالله öcalan en kanun nebin mijara bazar seruke baroy Ahmediye beri Cihan Aydın tekilleri kiriyarın hukuki yeneser ribera pojane ferakibi Aydın uha guttat ya mafi mruvani Avrupa beriya 10 salan bu mafi brez Abdullah Öcalan biriyarda le hatta yiru devlet atır gav nehati avitin dovi konseya Avrupa gavên pêwîst bavêje pêwîst weke derbarê Azerbaycanê de biryar girt derbarê Tirkiyeyê jî biryarê bigire û mecbûr bike Parêzer Cihan Aydın uha dewam kir Bahçeli jî dema daxuyanî da peyva tecîtê bikar anî got bilarî xistin çek berde ew jî ji mafê hêviyê sûd bigire ev şerteke siyasî ne hukukî ye Bahçeli jî li dijî biryarên Demmeme destûra bingehîna Tirkiye tevgeriya li îmralê tiştê tê ferskirin ne hukuk siyaseta konjonktürel keyfî ye Parêzer Cihan Aydın herî dawî got Bahçeli eşkere got bilarî xistin çek berde Öcalan jî ji mafê hêviyê zûd bigire yanî mafeke bingehîn mafê hêviyê dikin mijara bazarê Dirêjimeke bu hate ewlekariya hukukî jî ne pêkane dewlet ji baş dizaneke kulî da pirsgirêkê birêz Abdullah Öcalan e eger çareseriyê dixwaze divê demir dest gavên şember were avêtin Navên deragihandina Qesedê tekildarî şer û berxwedana 24 saetên dawî daxuyaniyek da daxuyanî bi vî rengê çeteyên dewleta Tirkiye dagirker duh duşemê saet 11 li başûrê Rûşlatê min biçe êrişeke berfirê li ser girê li pêşiya gundê Xirbe Zemalê yê derdorê benda ve tişrinê pêkanî çeteyan bi 6 erebeyên doçka li ser wesayeteke zirxî û wesayeteke din az zirxiya Bemmeme êriş kirin li ser vêkê din abera hêzên me û çeteyan de şer derker şer heya saet sisiyan dewam kir Di encamê de kuştî û bîrindarên çeteyan çêbû yekîniyên şehîd Harûn 5 caran li erebe û kombûnên çeteyan xist li hêniya girê sirtelên jî dewleta Tirkiye dagirker û çeteyên we bi obûsên giran êriş pêkanîn lê tu zirar li hêzên me nebû dewleta Tirkiye dagirker jî bi balafirên şer derdora bendava tişne bi dijwarî bombebaran kir li wir jî yekîniyên şehîd Harûn 12 car li noxte û kombûnên çeteyan da di encamê de du erebeyên leşkeriyên çeteyan hatin îmhakirin û 10 kombûnên çeteyan hatin hedefkirin li êniya Derhafîrê jî yekîniyên şehîd Harûn 4 caran li erebeyên leşkeriyên çeteyan da ku di nav de du erebeyên leşkerî û motorsîkletek jî hebû
هم وقتی کو بالافرین کشوی لسر هرم دیگریان چته که کو هول دام بکه و نقطه هزرمین لگونده ایمامه هات کشتن بگیشت 8 چتاتن کشتن 14 چته بیریندار بون 4 عربین لشکری و موتورسیکلت هاتن روخاندن. İlyas Pençran گوت ve edi Avrupa helvesteke şember nişan bide u rojava bi Pariz'e. İlyas Pançart deve edi Avrupa helvesteke şember nişan bide u rojava bi Pariz'e. Endam Meclisa Lozan'ya Svisre u hevserokê Lozan'yê Partiya Keskan İlyas Pançart rewşa dawiya li Sûriyê û Rojava ji an neferê nirxand û got Sistema hevserokatiya li Rojavayê Kurdistanê gaveke dîrokî ye. Li gel rewşa gelekî tevlihev jî îradeyeke welê ye ku rê dide feraseta rêveberiya kolektif. Divê sistema kolektif te hemû civak bi aidiyetên xwe cih tigrin. Projeyeke demokratîk û mînake dikare bibe bingeha pêşerojên tevahiya Sûriyê. İlyas Pançart got ku êdî li Sûriyê avakirina netew dewletê ser nakeve. Mecî netew dewletê yê berê ku di encama mecî emperyalîst ava bû êdî ji aliyê gelan ve nayê qebûl kirin. Bi dîtina min paradigmaya konfederalîzma demokratîk sîstema kanton ji bo Sûriyê şertê nebe nabe ye. Ji bo wê vê bangê li Wezîrê Karê Derveyê Swîsre û endamê Konseya Federal Ignazio Cassis dikim. Divê Swîsre rojava biparêze û piştgiriyê bide vê modelê. Divê em sîstema li Swîsre ku bi sedan sale dewam dike li Sûriyê jî di rengê modela rojava de bidin qebûl kirin. Divê Swîsre û Yekîtiya Ewropa zextê li Tirkiye bikin ku êrişên li ser rojava bidin rawestandin. Çawa ku Swîsre û Yekîtiya Ewropayê li hemberî êrişkariya Rûsyaya li Ukraynayê kir, divê bi heman rengî li dijî Tirkiye jî rawestin û modela demokratîk ya rojava biparêzin. Komiteya Çand û Hunerê PKK got bavê teyar di dilê gel de cihê xwe girtiye û ev welat Parêz hunermendekî wêrek û berxwederekî mezin bû. Komiteya Çand û Hunerê ya PKK got bavê teyar di dilê gel de cihê xwe girtiye û ev welat Parêz hunermendekî wêrek û berxwederekî mezin bû. Komiteya Çand û Hunerê ya PKK li ser şehîdbûna hunermend bavê teyar a di encama êrişên Dewleta Tirka dagirker de daxuyaniyek nivîskî da. Komiteyê diyar kir ku di berxwedana 5 salana şoreşa azadiya Kurdistanê de gelek berxwedanên bêhempa hatin pêşkêşkirin. Pêla qehremaniya dawî ya vê berxwedanê ku her kêliya wê lehengiyeke li Tişrîn û Qereqozaxê dîrokek nû dinivîsîne. Devleta Tirka xirker û dagirker wekî niha bi hezaran carî li hemberî vê berxwedanê êriş pêkanîn. Jin, zarok, ciwan, kal, rojnemevan, rewşenbîr û hunermend bi namerdane hedef û qetil dike. Bi êrişên dawî sûçên xwe yên li dijî mirovayê yekî din jî zêde kir. Komiteyê di daxuyaniya xwe de balkişan ser helbesta gel ya li bendava Tişrînê û ha dewam kir. Gel li hemberî êrişên hov yên li ser bendava Tişrînê nobet digirt. Devleta dagirker êriş kirin, sivîl şehîd xistin û birîndar kirin. Herî dawî me bi xemgîniyeke mezin bihîst ku hunermendê gelê me yê hêja Cuma Xelîl İbrahîm di van êrişan de şehîd bûye. Em sersaxiyê ji malbata wî ya hêja û hemû gelê Kurdistanê re dixwazin. Bi xebatên xwe yên hunerî di dil û mejiyê gel ê her beşa welêt de cih girtibû. Şehîd Cuma di şoreşa azadiya Kurdistanê de hemû jiyana xwe da xebatên çandî û hunerî. Bi sekn û helwesta xwe ya dawî jî nîşan da ku ew welatparêzekî rasteqîn, hunermendekî wêrek û berxwederekî mezin e. Bi vê boneyê em di şexsê heval Cuma Xelîl İbrahîm de hemû şehîdên Tişrîn û Qereqozaxê bi hürmet û minnetdarî bibîrtînin. Em soz didin ku em ê li ser rêça wan bimeşin û tekoşîna wan bi serketinê tacîdar bikin. Komiteya Çand û Hunerê ya PKK herî dawî bang li her kesî kir ku li dijî komkujiyan ji her demê zêdetir dengê xwe bilind bikin, dakevin xadan û berxwedanê mezin bikin. Hunermendên hunera mezgin û tev çandê hunermend bavê teyar bi bir anî û bank li hemû hunersaz rewşenbîr ronîk biran kirin û gotin em ê şopdarê bavê teyar bin.
جرایا گشتیره کمارا ترکیه بیک و اخلاق و وجدانک مروواهی اساس بکره سیویل زاروک جن روزنامه‌گر روشنبیر سیاستمدار و مزنان قتل دکه هر داویجی و بمباربارانا لسر سیویلان ده نوبتا بنده و تشرینه ده هنرمندن کرد یک قدیم و ولاد پاریز با و تیار جمعه خلیل جی دناف ده اندام مجلس گشتی یا پیده منیجه حاجو حیدر و چار ولاد پاریزن ما شهید کتن. ایرو جارکتن لحمو جهانی هات نشاندان کو نیارتی فاشیزم ترکیه تو نرخن کردواری قبول ناکه. چند و هنر آنجا براستی تکوشینه گلی خو قیمت ببینه. اما چید به بلا به خودی میراث وان شهیدا در بکوین و هنر که لگو راستی وان بشوپینن و اما و پنگاوه با آزادیا سروکاتی و میسوگر بکن. او آزادیا روجاوا و تاجدار بکن بجی برخودانا روجاوا بجی برخودانا تشرینه شهید نامرن سلاو و رس هنرمندن هنر مزگین و تفچانده Letici darvekinin İran'e banka tekuşuna hevpar hate kirin berdevka mesajlarına dem Partiya Ankara neba çalpan Politikayın darvekine yeni hemberi siyaset medarın için en kurt nırxan. Neba çalpan dibêje biryara darvekina paxşan aziz û werîşa muradê êrişa lêdîjî felsefe jin jiyan azadiye divê hemû jin vê rastiyê bizanibin. Divê demil dest dewleta Îranê van biryarên îdamê betal bike. Em bank li hukûka nav netewê û rêxistinên jinan ên li Tirkiyeyê dikin. Werin em li dijî darvekina jina bi taybet jinê Kurd dengê hevpar bilind bikin. Rapora girtike panu saat eşkere giren dibin kontrola dozgerde êriş li girtiyan kirin. Baroyan agirê colemer govane ihade û öhede pişt lêkolîna têkildarî bûyer li girtike Patnosê Tîpalê rapora amadekir û eyvana konferansa Tahir Elçiya Boreyê Wanê ji raya giştî eşkere kirin. Rapor ji aliyê endamê öhede Wanê parêzer Dîlan Çîfçî ve hate xwendin û got bûyera di hejdê kamna 2024 de derket ji destpêkê ve dibin kontrola dozger de hatiye pêkanîn. Girtiyan ev reş bi daxwaznameke ragihandiye çend roj piş re jî girtî rastî êrişên fîzîkî hatine kesên êriş kirin 45 kes bûn. Di êrişê de cop û mertal hatibûn bikaranîn û girtî hatine derkirin li erdê hatine kaşkirin û bi giranî birîndar bûne. Parêzer Dîlan Çîfçî got ku mafê telefona hatiye astenkirin û ceziyên hücreyê dane gelek girtiyan. Şandeya mexwez divê mijarê de bi müdüriyeta girtîgehê rehevdîtînê bike li encam negirtiye. Şandeya me bi dozgeriyê saziyê rehevdîtî kir û piştî hevdîtînê jî sepanê keyfî dewam kirin. Parêzer Dîlan Çîfçî dazanin ku girtiyan piştî çavderî û raporê daxwazname dane dozgeriyê înfazê û got mirovên ku daxwazname dane dozgeriyê piştî sê rojan hatine sürgün kirin. Ö sürgînî bajarê Erzinganê HG û RB jî sürgünî girtîgehên cudayên Kayserî hatine kirin. Em daxwaz dikin ku derbarê xebatkarên girtîgehê ku di bûyerê îşkence de li girtiyan kirine lêpirsinek cidî were dest pê kirin divê kesên berpirsiyar û yên îşkence kirine werin ceza kirin divê binpêkirinin li dijî girtiyan jî bi dawî bibe. Parêzerên rojnamegerên hatine girtin gotin biryar ji berê ve hatibû dayîn. Parêzerên rojnamegerên hatine girtin gotin biryar ji berê ve hatibû dayîn. Rojnameger Najla Demir, Rahime Karvar, Ahmet Güneş, Velat Ekin, Reyhan Hacıoğlu û Vedat Oruç di hevdeyê çilede di çarçoveya lêpirsîna navenda wê Stenbolê de hatibûn minçavkirin. Dozger bêyî îfadeyên rojnamegeran bigire bi îddiaya endametiya rêxistinê sevqî dadgeriya cezayê sulhê kir. Dadgeriyê ji bo her 6 rojnamegeran jî bi îddiaya endametiya rêxistinê biryara girtinê da. Parêzerên rojnamevanan Şükrî Alpsoy û Elîf Taşdöwen têkildarê girtina wan helbesta dadgehê û dosyayê de axivîn. Parêzer Elîf Taşdöwen got, biryara girtina rojnamegeran ji berê ve hatibû dayîn. Tu parastin çê nebû. Ne di dema bincavkirinê li Qereqolê ne jî li dozgeriyê îfadeyên wan nehatin girtin. Bêyî vê jî dadgehê yekser biryara girtina wan da. Ev rewş nîşan dide ka hukuk ketiye çi astê. Her wiha parastin jî paşguh kirin. Parêzer Şükrî Alpsoy balkişan ser bê usuliya girtina rojnamegeran û wiha got. Em ê li dijî biryara girtinê îtirazê bikin.
دوسیایên çapemeniyê polîtikayên îxtidarê yên ji bo bêzarkirinê. Nûçeyên çêkiribûn û bernameyên pêşkêş kiribûn xistibû nava dosyayê. Hem dadger hem jî dozger dizanin ku di dosyayên çapemeniyê de sûçek tune ye. Lê ji bo bêzarkirina çapemeniyê û paş ve gavê pê bidin avêtin wiha dikin. Dadger dibêjin heke û rojnamegeriyê di nava sînorên em dixwazin de nekin hûn ê bên girtin. Heft rojnameger ji ber protestokirina xetilkirina rojnameger Nazim Daştan û Cîhan Bilgînê hatibûn girtin. Lê ne dema heft hevalên me yên rojnameger hatin girtin, kesekî paş ve gavavêt ne jî dê ji ber girtina şeş hevalên din tu kes paş ve gav naavêje. Promiyera belge filma Asadur li Köln'e adlı darxistin. Promiyera belge filma Asadur li Almanya bajarê Köln'e bi beşteriye zêde mirovan pêkat. Belge film ji çîroka kesê bi navê Hüsamettin Kurultay ye û ji Meletiyê ye. Piştî komkujê Ermeniyan, Mislimantî û Türkbûn li ser tê ferskirin û vedigerên astamaya xwe. Promiyera belge filmê jî di çarçoya bîranina Hrant Dink de hate pêkanî. Belge film 5 deqeye û ji aliyê temaşevanan ve gelekî hate acibandin. Piştî temaşekirina film, çêkerê müzîka film Devrim Kavala, Strana Buka Zerik got. Beli godan jemen û çêlîr û pêşkêşkirin ana xatirewetên baş. برنامه نوژی بله گذر مهیجات بیساب خلکه کنو جو برنامه نوژی بارنه مهوانه مه و خلکی بردف قایه پهجی رکسان محمد مره کدست بکم خیرات نایبکن بله برز رکسان هم خیرات ناتبکن سپاس بوجی هم جیب خیرات نایوادکن ساوی سپاس دکن بله برز رکسان لسر هرمن باکور رجلات سوریه ایریشن دولت ترک داگر کرج 27 مجداری ورده بین افبر دومن بتایبتی جیل انین قرق وزاق و بنداو تشرینه دولت ترک دخوازه پیشی دواره هون بگشتی وان ایریشن لسر هرمه باید که چاود نرخینن دسری دا سلاف و حسکرنه ما جه همو گلی ما یکون نها لقادان برخواددن بنداو تشرین برخواددن و امجی به شهیدین آزادیه به مننداری ببیرتینن هلبت ایریشین کود 27 مجدارا 2024 دا دست بکیریه گلک کونا خاران در باس بو ایریشین کل سر هرما شهبا و درخستنا گل عفرین و شهبا جه هرمی کو 6 سالان پشتی داگر کرنا عفرین لور بجه ببون جارک دیتر او گل جه کوله مایه درخستن هلبت بر به هرما باکروجلات سوریه و ایشکی پر گران به گل داجیان کرن به ما داجیان کرن لهلبت جبو کو گل وره پاراستن جبو شقر کرن وره خلاص کرن بریاره کول ور هاتیه دایم بریاره که دجه دابو هلبت جوان ایریشین کو دست بکنن جبیستو هفته مجدار و حیا روژا ایرو کو دومه دولت ترک آداگر کر و چته نویوان ایریشین نتنه لشکری دمشاندن پولیتیکای خواه یه 3 سالانه دخوازل هرم پیک بینه هرم رجلات ناویندا ایرو ام دبینن ده هرم مدا ناوندی بویه و دا دخواز اصرار دکه و دا هر ریو ریبازا کارتینه کو ده هرم دا بینه انجام آرمانج کودانا پیشیا خواه او پولیتیکای قرقرنا گلان ده سری دا گل کرد و تو نکرنا گلین کو جبو آزادی ایرو تکوشین دیکن دخوازه و جهوله را بکه جبر کو ام دیروکا دولت ترک بزبرن لی امپراتوریا عثمانی کو 400 سالان ل
ولاتین عربا دا مشاندن او هگامانیا خای کودای مشاندن لسر خون رژیه بو لسر قرکرنه بو لسر بیدنگیا گلان بو لسر تنکرنا چاند و دیروکا گلان بو او پولیتیقای کو ایروش ددومه برنگی کی دن ددومه برنگی کو ایروش اردوغان هر کسی را دبیجه کوش بو اولکاری ترکیه و وان ایریشان پکتینه هلبت اف پولیتیقا عینی پولیتیقای کو عثمانیا دولت عثمانی پیکانی ایروش برنگ جدا ددومینه دولت ترک